UFC 317 chu zo fel anita fight fans ten kan nga lel insual hmunom tak kan mu former UFC featherweight champion Ilia Topuria chuan Oliveira hi first round kan knock out ang tia lo soilok to chu Las Vegas T-Mobile Arena mi pui sing chuang ma Atlantic tira a in ring to na tong kam wanga flame mi sual pa ang maya mi tam zok ta tran lo ni thin Spanish fighter Topuria laka UFC thletu mitam takin lo thai lowin rin na an nga chau angai tran kan nga lal UFC 317 chu heila UFC fans tam takin insual muknom clear turin Las Vegas a T-Mobile Arena chu kan ram lama chok le jing an ni ram lama tlailam dar nga atangin an changa an nga lal men ka bi ka insual muknom chu an ni lama zandar sari atanga tran ani main ka ta fighter in lan masabarte American fighter Payton Talbot le Brazilian fighter Felipe Lima te insual muknom kan huwa fighter pani te in machana around thum khelzo thak nin MMA career kum sang ni son pangat nuwa atrum khatna Brazilian fighter Felipe Lima chun chaklo ni mela mu kum som ni pasari na mang mek Brazilian fighter Lima jingkong ro pile nge nom zo chho mek tur dang chat tu American fighter Talbot laka jungle boy ne na changlo ma se fighter munom ani na abo pha chuang lo ti thaya American fighter Talbot laka take down anai amang tangkai thailo ero awi ngayang UFC 317 main card fight ko hona sakna chang masaber Talbot thian UFC featherweight lightweight champion lo ni to Conor McGregor in swala motrain kumsa ni som pasri khan mixed martial arts MMA zirturin bul atan chawa Felipe Lima laka ne na chan hi a UFC kherira atumli ne na chan na ania chuti rualin UFC 311 kumin kumtira Islam Makhachev le Renato Moicano ta fight na exan khan Raoni Barcelos ane lo thung a UFC zinkunga kumin kumtira ne na chan lo nuwa Brazilian inbol thiam grappling thasi jungle boy laka ne na achang le thaya UFC thletu thren khat chuan Talbotan hun rei lo te chunga grapplinga ma ason jian muin a ground game ma son durin Talbot thian the guest ana training ani antihial UFC 317 main card insual thot ni na Iranian fighter Banil Darius le Brazilian fighter Renato Moicano te ain machon kan muwa Muslim tamnaram Iranian UFC fighter an nei zinga thapar chu Christian Sakuvantu UFC 3179 lan Banil Darius ani Darisian UFC 317 main card thoni na first round na Brazilian fighter Moicano kutum adozo lo titi na chungin rang takin ain CMRM le thai shama round ni na le round thumna ero achung mung jok thung fighter pani te round thum khel zo ta ka Dariusan yun na ma sanin na achanga an ram mi pui le Darius tan tu tan chuan an idolin Arman Sarukian le Charles Oliveira laka atlom nuwa ne na achang le thai hi an lom pui ngei na rinom kum sang ni som ni pekata Tony Ferguson laka ne na chan nuwa kum sang ni som ni pani kum top October tha game rot laka a ne na chan kha Banil Dariusan UFC fight na ya a ne na chan na nung ber ania kum thum don mai liam nuwa Moicano laka achak na chan dana kum som thum paru pa Iranian fighter vulai ala top lo ti alang Christian fighter Dariusan post fight interview adan ngain pathian a choimin a fakle leya in next fight atan tunge idu tia UFC commentator la Joe Rogan azona chu tu po min peru tina changa UFC lightweight top ranking om chun zom ala tumzia alang fight of the year Joshua Van le Brandon Royval ta in machon chung chang chu heila Myanmar tangwal the fearless Joshua Van le Rodok Brandon Royval ta in solin Khawvela UFC fans tamit atit lei leya Myanmar tangwal vala fight leya zo na thlak mun sang omte mit a futlang ngei na rinom
nunu thap ni om maya thai top chu fighter pani te insual mu nom be ka tum zali som bu lai mai strike kan muwa hai hi UFC history around thum fight na strike tamber trum ani kumsom ni pathum mi vanan around thum chung lakin akut tum zani panga lai mai anek chuak mana flyweight ranking number 1 ni lai rival hian akut tum zani som baruk lai anek chuak ve bok ani fighter pani te insuala vana skills samu nama UFC flyweight ranking som pakhat na ni mek vanan kara chena piang karam ti ni o main azonin UFC trunga ngot mai ne na achang thaita vana fight nei dana champion chaka tui halna anei ti alanga ama ding flyweight ranking pakhat na ni mek aya ranking sang Khawvela ranking a boilo fighter Waisen the fearless Joshua vanan round ti ratangin Waisen takin Khawvela abaya ne na chanphu rangin fight mo na min hlui vana hian a fight nei le dura UFC flyweight champion Alexandre Pantoja ama chandona grappling thiam turu Pantoja champion kong ran chu pui turin Waisen na anaya striking thatak anai bok grappling a ero tran alak daw angai don UFC flyweight champion nilai Brazilian fighter UFC 317 co-main event a kong ran veng him tu Alexandre Pantoja chun kumsom ni pathum kan nilai chuan restaurant a munnok ti file thleng silin ka thok thila ani ero kumsom ni pathum mi lek ni chungin UFC title fight ani der don ani hi van hi fighter thatak champion chak a tui halania keipon midang nena rematch nei ai chuan fighter no pangle theina nei sang champion chak a tui hal van hi machon ngai ka duwa tho tana jima kalet leng hal dona Khawvela ka champion kanina hi da thain ka kosnen a chautu challenger ang maya na sain van nena ka next fight turatan keing po cha leng hal don tin Myanmar tangwal Joshua van chu fighter tha ani thule machon ngai adu thu soi UFC 317 nei zo taka Joshua van hian US dollar singriat sanga baka fight of the night lomatan dollar singa anhet na chanwanga bonasatan US dollar sing khat tenen awain US dollar noi khat singli sanga tundin mun India paisa chantira cheng noi za somni pali borvel adong turangai ania vana tumpui UFC flyweight top 1 contender Khawvela eroin dollar noi khat sing sari sang khat India paisa chantira cheng noi za somli borvel adong thung hun railo te chunga Myanmar tlangwal vanan UFC a ming a cher chho thai hi alom pui om hlea champion jinkong a zona ama om chun chu Alexandre Pantoja chi anita vana hian ne thai takang mo co-main event Alexandre Pantoja le kai kara friends flyweight Mike Tyson ti hiala Pantoja pon anek na thu alo soito kara friends san UFC champion ni ngai tuma ajin kongzo atop san leilo kangaya beisai ang ngai a fight mu noma Maori thisen kai fighter Waisen kara friends Brazilian fighter in buan thiam Pantoja thatna bar thang oka atal chuak zolo Pantoja hian around 2 minute khatle second somnga pangana submission mangin kara friends ania arapathi solin kara friends Pantoja manbe na tal chhuwa tum ma se tlomai lo chu ti thai anai lo post fight interview kara friends one Pantoja hi zana chebe kabu ke fighter thatakani nena chang zo lo maila ka chak lo na ta indam kun mai tur chun ka kongzo athui to hei ai thazok hian karan let le thoyang ati post fight interview vek UFC flyweight champion title tumli ngo defense thai Pantoja chuan title defense tumli kanaina ania pound for pound ranking a hei ai sang om hi ka phu ti na soya UFC commentator lar zoraganan Pantoja ma chon turin Joshua van a kau chuak UFC clear to mi pui sing chuang ma fighter paniten stare down an nei chunzom vanan Pantoja hi fighter ro pui tak ania ma se Joshua van arama chon tat lautin next fighter a title chu pui tur Pantoja chung changa soya Alexandra Pantoja pon vana chawna chang letin min ngai tlom le midang ta za thiam takani title fight nei hi phuwa fight nei pui ngai ka du ti na lo soi ve mek bok UFC 317 co-main event in machan fighter panhitia kara friendsian US dollar noi sari tundin mun India poisa chantira
cheng noi zaruk borvel lalu tura ngai ania champion title humtu Pantoja hian US dollar mak to doi khat le point ni India poisa chamtira cheng noi sang khat chuang chu alo bera ala lut ve thung tura ngai ani main event ta ilia to pure le Charles Oliveira ten lightweight ke samsari huang inalna aro pui zok ni anin chuwa former UFC featherweight champion Ilia Topuria chon around khatna ka knock out ang che tia alo soito a thlen dik tir main event ta fighter pani the fight tanania UFC thil tu te borok le thom po aring le round khatna tan thilama 4th degree jiu-jitsu black belt nei Oliveira expert na ground na lupui tumin Topuria abuna alek lock atem hlawhtling thel Topuria le Oliveira te in buan atop zuya mi pa ti ni om fathanin fighter panite ding chungin ain machan vela tran sending fighter Khawvela fighter jing hlawm ber² ne mek Topuria tan ground lawa Oliveira a name ati thaya mar UFC lightweight champion long to Oliveira ne nan Spanish fighter Topurian minute ni le second som ni pasari ba ka mo lo UFC 317 main event ta fight nei zo ta kan he na changzo ta lo Brazilian fighter tantunga Oliveira tan UFC lightweight title chu non tur chuan atir te atangin bul atan chhole angai dona ti thaya ne na changjok Topuria ero lightweight fighter thaber pola nok awangin lal lengin a leng mek Topuria hian UFC a hun rai lote kalta tangkhan ming aran chera chove bek beka UFC a fight masaber kumsang ni som ni October ni som bakata Morocco fighter Yasaf Zalal lakan just tam zok thutluk na decision ma an ne na chan lai khan fighter shit lo alani lo chuti rolling tum haya game nung pathuma an knock out vek fighter ropui Alexander Volkanovski Max Holloway le Charles Oliveira de su Khawvela shit lo fighter chale ropui an long ni to fuck lo thai lowin Spanish fighter Topuria ropui zo zela UFC 317 na Oliveira ane nuwa ama machon turin English pachal pedi pimlet ko chu ani amero chu Spanish fighter thil thi thai mu mailo tu UFC fans tam takte lung ero adum zan lawati thai octagon chungaro pui Topuria tan UFC 317 na US dollar makta doin ni le noi sari India poisa chantira cheng noi sang ni zathum lo chuak turin minute ni atoka Oliveira tan US dollar makta doi khat le noi rat India poisa cheng noi sang khat janga lo chuak turin minute ni tok ve thoma se Brazilian fighter UFC fans tam tak ngai na don Charles Oliveira tan achak lo na chanjana asum naklo tam ngai tuin lom na tur an nei tam te chiaminarin omlo Khawvela lal ropui ten ropui taka an lo lo to thin naram an kalsan huwa an ai o turin lal thara an lo piang thin so tiang thoin UFC lightweight ta po Islam makachefan rai tak ro alo rel to na lightweight kalsan huwa Ilia Topurian eng tiang chi aro pi nge ni ti turin lalram aron din chove boka UFC fans tam takin ne thailo ang hiala an lo ngai ni thin Islam an ngai thara Topuria ron lan ta ga chuan Topuria ma chon tura an du thu sam Islam makachefan UFC fans tam tak lung alen tan mek ati thai ome